15 Police No Tower Bedagreta Wagace ka 15公子的出手相救 wakoze kuntabara Master Ray 夫这几日的照顾 nimba abantu batarimo banyizera rwose nakundira nigende urajyase kandi muri iri joro 爹 papa 这样吧 reka tubikore gutya 之前受高 aho nubundi yari yansabye ngo 姑娘 nite ku mukobwa 今夜就由萧某 reka ntware umukobwa ntacyo mutwara homba ikamujyane 小青怎敢劳烦萧公子 yewe ntabwo nshaka guteza ibibazo Masters yewe 无妨 nta kibazo 自那儿搜给酬劳不菲 ngaho yanyishyuye cyane 见外 ntugire ikibazo rero 那小青多谢萧公子 yewe ubwo ndabashimira rero 小青姑娘 byawe kingi we 你真要离开雷府 ese koko ugiye kudusiga ugende yaha reka nigendere da naje imbokoboko ndasubirayo imbokoboko cyembe cyanjye nazanye ubwo ndagisubizayo wibuke mu cyembe habamo inkota 大哥 vandi ho 多谢 baragiye umukobwa ava aho ngaho afata inkota aragenda 雷震天竟如此警觉 ntabwo nari nzi ko uriya musaza aryamiye amajanja ariko yaguketse 冒险流于雷府，连夜出府 ntabwo ari kuguma hariya n'ubundi 加的干系。 yeah. hagati aho se 今日你在书房有何发现？ babonye iki mu isomero 我今日 nta kintu nabonye 到火药的炼制秘法但是发现雷家藏有一本分 ibijyanye n'ibanga rya 年的武功极为高强 gira gunpowder ariko nabonye Dragon Heart Sutra irwaneye inkota ihambaye cyane uriya muryango 是雷家3代以前是靠 yagiye itangwa imyaka n'imyaka 江湖上立足。 rero bafite imirwano idasanzwe 和以火药生意谋生的原因楼主有所不知此武功心法必须断其全 niyo mpamvu nawe ashaka kugira ngo akore ibidasanzwe kugira ngo azajye imbaraga zibyibushye none kukira nkota batayikoresha se 那就是一个废 ntacyo yamarira kubera yuko 这就是雷家后人 nabo ubwabo 衰弱的原因 的确 hari byinshi bishaka kugira ngo bukwe muri gukora gunpowder 火药的威力。 urumva rero ntabwo bafata imirwanire ngo bayihuze na gunpowder byahita bifatwa nk'aho imbere y'urukiko rw'ibwami cyangwa se imbere y'ibwami ari ubugambanyi kirazira cyane gukora ibintu bibiri icyarimwe 是火药 urumva rero ya tekinike y'ibanga yo gukora gunpowder 交易 nimba 才知道 batabishaka kugira ngo bayitange no kwagira ngo business yawe gukora puderi y'imbunda nyine 震天曾借四处游历之 kazamwe n'abandi bantu benshi cyane kugira ngo irambikwe hasi 附近生 ikindi iriya nkota yabo uburyo ikoreshwamo nabonye ari uburyo budasanzwe yeah. none ubundi twebwe dukora iki kugira ngo 雷家与拜月教之间 iriya puderi tuyiboneho access 有各取所需罢了。 icyo nzi cyo nuko wenda nabo bafitanye abandi bantu bajyana business abantu bahuri nabo muri sector icyo ushaka no kugira ngo tukomeze tubacungishe ijisho ibindi biraza nyuma 偏野心勃勃， Leizen Chan 满足与拜月教 mbere yuko atuvumbura ndagira ngo abanza anyurwe n'ibyo ngiye kumuha nyuma y'urwo rugamba rero rwabaye muri Sand Valley y'urugamba rwabaye muri Sand Valley 朝廷建立起了关系， uriya mugabo nibwo yatangiye business yo gukora 又在朝廷站稳了脚跟。 puderi y'imbunda nabi bwami 做了朝廷 urumva rero 还贪图敌国的银子 byanga byakunda turamukeka cyane kandi puderi yaje ifite imbaraga bivuze ngo business nako Sand Valley yaturikijwe 是若 ari 是 nk'uburyo bwo gusuzuma kandi byasuzumwe byari bikomeye cyane 之后 abanaje bari babyiteguye 也一直为其隐瞒 ibi tubikoresha kugira ngo turwanye abanzi bya byiza nyuma yo kumenya potential gunpowder ifite ibwami nibwo batangiye gushaka kugira ngo bakore n'uriya muryango 如此 wa Lei 两端之 Leizen Chan ubwe niwe ushaka kugira ngo agire ibyo akora ndagira ngo agarikwe imbere yuko byose bijyamo kandi byose bizatugarukira twe bany'imbaraga sinawutaho nitwe bany'imbaraga kugira ngo amategeko akurikizwe rero n'umutekano uboneke ntabwo nshaka ko urukiko rw'ibwami ruzagira ikibazo tugomba kurinda umuhabwa kamba nk'abavetera bashinzwe kurinda umwami tayari niyo mpamvu bavuga ngo nta musirikare ukivamo akivamo ariko cyo ntikimuvamo yafata umukobwa umukobwa ntaramenya byinshi arangije yanditse mu kiganza cye 为了骗过雷家人的眼睛，
buryo bwo kubeshya umuryango w'abaleyi 割去了自己10几年练剑所致的牢记， waribaze kugira ngo bazabure ibihamya 直指连心。 intoki zawe zagize ikibazo ntabwo yandikagamo yakoragamo uruhu rwawe wararwangije se birababaza kuko yakoze uko ashoboye kose kugira ngo ajijishe yamuhakiya 比起在沉沙谷那一战， muri urugamba rwawe muri Sandvari 又算得了什么？ nta buribwe bururuta uburibwe navanye muri Sandvari burarenze ibingibi mfite aka kanya 雷震天虽然多行不义， Leizen cyane 但雷楚云对你是 aricungacunga Lei Chunyin 不忍。 ndakeka nimera kumenyekana uriya mwana azahangayika 他很快就会发现， ariko nawe azamenye yuko yakoze amakosa kandi ibi byose muri njyewe rwose nanjye bizandya naramubeshye mubeshyesha urukundo mwereka amarangamutima na emotion nyuma yangiriye impuhwe ariko sibagiye intego yawe mu myaka 3 ishize 兄和师傅 nta muntu muri iyi si wagomba kwizera kuruta uko wakwizera siniya mukuru wawe master wawe bose bagiye kubera wowe siko wavuze aka kanya wirengagije inshingano zawe utangiye kujya amarangamutima ngo ninjye bamuhemukiye ngo ninjye bamujyanye hariya byose byari imipango kugira ngo umenye nimba Gun Powder tugije muri Sandvari yaravuye angaha Zeya na bweta wa master ko yemeye ko bakorana ariko umukobwa yaciye inyuma abonye amakuru atanga amakuru avuga yuko ari fake uburyo bagiye kumwemera ari fake ko yavuze ati ntabwo dushaka kubaha tekinike yacu ntibishoboka ko twabaha ibanga ryacu ryo gukora inkota nyuma y'igihe umukobwa yaje gufungura amaso arongera arabona karacyajya mbere eje yari yamanutse uko bibereyeho nyine muri ibihugu by'abanyaziya 楚桥前落下绯红色的花，写在洒挥舞的人后上。 ati inkote yamanukiye ku gishushanyo cy'umutuku amaraso akwirakwira hose 爱恨没解答， ibyamamare ku isi ntabwo byamenye 人心有 ibijyanye n'ubuyobe bw'urukundo warabaye cyane kubera umutima w'umuntu wababaye arimo ariyanga cyane 他能告诉他， kubera ko atigeze abasha kugira ikintu amubwira 统统都写下幸福， yemeye kugabanya umutekano ategereje ibyishimo bye 与死不安的枝桠， igeno ryaramujyanye 是如指尖的沙， imucisha muri byinshi 到我注视 meze nk'ukoze intoki ku muhengeri ese koko naba naravumwe 关于我 izi ni inkuru zanjye 残酷而寂寞， natumva mfite agahinda ndigunze 无法 gusa nanze gutirana urukundo rwanjye 那些拥有我的人心 imitima yose igomba kuba mfite nagomba kuba mfite 折磨， isa nkaho irimo iranira cyane 为什么要给我留下一盏马灯呢？ irimo iranyibutsa byinshi 哪里了呢？ nkibuka ko ndi uwo muryango w'abadimoni 他记得我说 nyuma yo gukira wagiye hehe 眼睛好了， nta jambo ryawe nibuka 我得看一次。 nta ndoro yawe nibuka nta mpumeko yawe nibuka byose biri mu gicu who exactly who are you exactly 别被 urinde ubundi 别相信福在等他， urinde ubundi umukobwa aribaza byinshi 命运似波澜的枝桠， Yeah. 要是如指尖的沙， umukobwa nibyo yatekerezaga 而我只是 nimba umusore azamubwira ko ari we wamufashije ntago mbizi gusa ibi byose umusore yabikoze 的 kugira ngo atume umukobwa akomera 有心人之， ati hari umuntu nizera hari umuntu nizera there is someone I trust 的心， 不知楼主心中 ndibaza ahubwo niba 是否也有可信之人？
hari umuntu nawe waba wizera muri we ndani. Yatangira kwibuka byinshi ubwo Nanchu 这是最后一剂药了。 iyo ni imiti ya nyuma. 执行针以杀遮目3日，金姑娘所中之毒。 iraza gutuma umukobwa agarura amaso. Ntugire impfungenge rwose. Sawa. Yeah. Yaraje yibuka utwo yabonye. Agenda adutunganyiriza hano. Yakoze design. Arangije agira atya. 等我有一天眼睛好了， nimara gukira nkabona 好好的看一场皮影戏。 ndashaka kuzareba twa dushusho two mu gicucucucu cy'ukwezi. So yakoze design ayishyira ku itara ya twa dupupe. Sara arabyibuka. Hari 这终有一天我会让他相信， umunsi umwe 定不负众人之心。 mwihangane ntababeshya mwuka byaramo. Mwihangane ntababeshyishwe. 有， hari 而且终有一天我会让他相信，他所信 hari umunsi umwe 定不负。 igihe kizagira nkizera umuntu, gusa ndagira ngo umuntu ntazigera abura nanone. Nkuko nawe ushobora kuba warizeye umuntu akaba yaragiye, nanjye hari igihe kizagira nkizera umuntu ariko umuntu sinshaka azabura. Tugera ku nyubako y'abalei. Hakuno 老爷， nyakubahwa, 府中上下都查遍了， ahantu hose nahize 也都一一问过话， abakozi twabashije 可疑之处 nta gihamya rwose nta kizirite. Papa yarasetse. 知道了， ndabyumva. Agali 你安排一下，近几日雷府内，任何外人不得随意进。 ngaho genda utegura umutekano upanure ntutume umuntu wo hanze cyangwa umushyitsi winjira muri uru rugo. 是 abantu bose muwabanire. Outsider. Abantu bo hanze babuze kwinjira hano. Ntihagire n'abashyitsi mwemerera kuza. Ubundi mutegura ibisigaye. 因他身上的寒湿之气过重， yewe 数日高烧， muri wakonje. 巫医刚刚来诊， mfite ikibazo ko bishobora kumurangirana. 服了药也没有什么起， imiti twamuhaye nayo nta kintu iramumarira. 反而越来越严。 uburwayi bwe sinzi rwose nimba buribashe gukira. 若是再如此下， ni muganga kugira ngo amuvure. 怕是得先知道朱雀宫好。 agomba kuvana akajyanwa no kwitabwaho. ari buze kubona uburyo bwo kugira ngo 兵临今日， arekipere. 教主前来定夺。 rero ndimo ndagusaba kugira ngo ufate umwanzuro tumuvure. Mistress. uyaza kumwumva ati shwishwi. 是谁？ shishwe 是谁？ shishwe. aramagara umukunzi we. shishwe. yitwaga ziyawe shishwe. amazina ara tugarukaho kuno. Business ni business. Business ni business. Kumbe. Young mistress. Rafty Garde. 距离接应之处尚有几里之遥， 立即传信，让接货之人来此取货。 Tange mu ntambwe na message yerekere. Genda ubikoreho nacyo. 少主， Young mistress. 此地易守难攻， ahantu rwose ndabona ari ahantu umuntu atapfa gutsindira. 我 ugomba kwicunga. 来此劫走消失， ndagira ngo ndebe ninde ushaka kugira ngo ivange mu bikorwa byacu. 保护少主。 Kamera amajanja. 是。 Urinde Young mistress. Yego. 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 Tayari hakuno. 消失已压至5里之外， Mayire eshanu ziri imbere. 往接应。 Yeah. 小
小心有诈。 tubanze tumenye ibyo tugiye gukora mwitonde. 楼所接任务，许生不许办。 Umva ntabwo turi butsinwe mu gukora akazi. 小助七杀手，还怕他们使诈不成？ Sasa uko bagenda 江湖之上有谁敢与？ bafite abandi bantu 行， bari aho hafi. Ni Kadogo. Kadogo nawe ari kubagendamo. Ho! Shaka kwiba. Shaka kwiba. Ikore nkaho ari ubujura. Pange nkaho ari ubujura. Maze nanjye ndiye muri iyi si koko ninde ushaka guhangara Tower, Snow Tower. Bazi ko Snow Tower irenze. Papa hakuno ameze nabi. Yahamagaje abana be babiri. 爹， Papa 找我们。 baduhamagaje. 爹， Papa 是不是发生什么事了？ hari ikibazo? 这是咱们雷家制造火药的秘方。 Yawe n'uburyo bw'ibanga bwacu bwo gukoresha gunpowder. Yabahaye mwembi mwibuke. 我善保管， Muzabike ubutunzi neza. 但不可落入他。 Igeze mu maboko y'abandi. Bizaba ari ibibazo murumva? 爹，究竟 Papa 发生何事？ byagenze bite? 周元， Choyun 此批硝石若在运送当中再， ibyo tugiye gutanga nibigenda neza. 你和弟弟要带着雷 Mwembi 家， babiri Shuns. ugomba guhita muva hakuno muri Jiangnam. 一切事情为 Umuryango w'abareyi ushingiye kuri mwebwe. 出了城，自会有人接应。 Hanyuma hari abandi bazafasha mu nyuma. 为父已经暗中转出，到时 Tungo yacu 此印信便可在各大票号兑现。 nayitsimbye ahantu h'ibanga. Mwese muraza kugira 你们兄 iby'ingenzi. 要相互照应， Mwembi babiri muzitaneho mwabana mwe. 在手雷 Mugiye mugifitiye metode. Umuryango w'abareyi 冰雪楼负责押， uzongera uzamuke. 还会 None sinavuze ko Snow Tower igiye kujya muri ibi byose. Hari ikibazo papa tubwire. 若真有什么意外，我们 Papa tubwire nimba hari kitameze neza. 听雪楼既然 fashanyo. 他委托， Niba Snow Tower igiye kwivanga muri ibi ngibi, utubwire tumenye ukuri kuntu bimeze. 虽说有听雪楼保驾护航， Hari ibigiye gutwarwa na Snow Tower gusa. 近几日 Muri iyi minsi 父越想越感到不安， yagize ikibazo gikomeye cyane. 觉得有人是处处盯着雷。 Imana imva ko hari umuntu wakomeza ducunga ducungisha ijisho. 为 Muri 父 ubwo buryo rero 最坏的打 niyo 算， mpamvu niteguriye ibibi. 一切是为父多虑了。 Ndizera kandi ko ibyo ntekereza ari bya nyabyo. 若爹所顾虑之事真有发生，那届时 Nimba ibyo uvuga ari ukuri, 我身为雷家长子， wituma njyewe na Choyun 护雷家， tubura muri ubu buryo. Reka turinde umuryango wacu. Mwana n'uyu agize ijambo. Mwana n'uyu agize ijambo. Choyun 你能这么说，为父已经知足了。 nshimishijwe rwose 可此 n'amagambo yawe. 以往不同， Gusa igihe ubu ngubu kiratandukanye. 事关江山社稷 Ubu tuvugana 大事。我雷 byajemo n'ibwami. 火药将 Kandi powder yacu 都是金， business tuyikoresha 来到府上都是暗。 nizo gufasha umwami. 如今朝廷告急， Rero ntago nshaka yuko 嗯， ab'ibwami nabo bazaza kuvangavanga ibintu. 一个遭殃的 Mu gihe ibanga ryacu rigeze ibwami, twebwe umuryango wacu uzata agaciro. 呀！ Mu gihe rero tugifitiye ibanga, 有那么一天， tuzongera duhagarare ku maguru yacu. 切， Yewe ndakora nanjye ibishoboka. Ndinde umuryango. Mwana bwa nyuma na nyuma yumvishe papa. Yo, 清点无误。 即刻出发。 是 yaje gusuzuma abona ko abandi bari imbere. Hanyuma bajye gufata ibyo bafata. Ubucuruzi bwendereye. Yo. Porambara bucace. Yemba natuje kugira ngo naye mbe ndekipera. Kumva baje nk'ababandi ngo bagomba kwiba, bakumba kuza nk'ababandi. Kugira ngo hatagira abakeka. Irijya mbere, aba barahindukiye batwara ibyo batwara. Uyu kuvanaho akarobini kavuyeho, uyasubizaho. 站住！ Burate Kadogo ari hejuru ku musozi ngaraza nk'ibandi. Ngagomba kwiba upangu, ngomba kwiba Kadogo ari aho. Bo baraza bambaye bitandukanye nako abandi bambaye. Byaba byose 保证消失安全于我。 neza kingi iyi nita iri bugende neza. Yeah, uyavayo. Bandi bitegura urugamba.
ho left guard Gugwang 我见过你， bigize duhura nawe se kuvana mbere hose bandi bakora ku ntwaro bakiraho araka ho yewe yewe 快走！ yewe yewe tugendesha ho bandi bapayo n'abicanyi barindwi baratakana Kadogo na Gugwanga ho filimi iraha bandi baratibika kombe baje bambaye nk'amabandi cyangwa Mistress areba ho bandi barakubitwa kombe ahangaha Kadogo na Gugwanga we daraka we ndagukubita tavahuri Bila ho Kadogo arabangutse 你究竟 uravaho left garapa urinde 可得知我 uzabo turibo 教这几年暗中在做什么打算？ ramuni sect napanze imyaka yose kugira ngo mbarimbure 你说不说？ vuga urapanga iki iminsi yose Kadogo asigaye abangutse vuga kombe yohereza Sadaga ho kirarya Modaga banyuranamo ho kombe Kadogo daga yaramwinjiye kandi zidaga ntago ziba zimeze neza 是他， niwe Sandy Valley 想必此 Young 时 Mistress 听雪楼脱不了干， nayishobora kuba 看来这件事 iri muri ibi ngibi 消失，也都是他们在做戏。 iyi mipango y'ubujura yapanzwe nabo Kadogo atangiye gucika intege ariko ntabwo ngomba gutsindwa 看来真是天助我也。 bisa nkaho Imana imfashije nanjye rero bisa nkaho Imana imfashije uravuga ibiki nk'Imana ziragufashije uravuga ibiki nk'Imana ziragufashije ho nk'Imana ziramufashije 将计就计， kubatsinda rimwe bose icyarimwe kwicisha ibuye rimwe inyoni ebyiri yaramurabye wowe yaramwiyeretse 我师兄， niwo panga imipango kwica master na kirane wo gapfa we kujya kwataka fayo yarakurikira yeah ho cyawundi arakurikira imipango ye ngirakunze ntumbaze imipango ye ni bwoko ki akabatangira kukabaga we tumuzi nka bubawo tumuzi nka dofa nka bubawo Imana ikumanga aramanuka ntumbaze ngarapanga iki sasa yimanuye kumanga aramanuka ntumbaze ngarapanga iki ho yeah uyavayo 大家去找少主。 genda hasi kumanga sha ushaka Young Mistress sawa ntumbaze imipango wapanga ni iyihe ibintu byose biragenda mpurampura hano hari abandi bategereje abamaze gutwara boro Yao Chan mpora yewe gahora agarutse samuteye daga 八叶教都死了， Money Flowers bapfuye bose wapi 那 Young Mistress namukomerekeje none 其他弟子呢？ abandi banyeshuri bose bapfuye Cypos bose bapfuye 还好我们计划缜密，兵分两， amahirwe imipango yacu yari agatangaza iyo bitaba ibyo ngibyo 不但是押 ntago misiyo yacu ibirangiye iba yangiritse 教，也是师兄想给他们一个教训，所以伤亡也是在我们的意料之中。 yicinga ashaka kugira ngo yigishe isomo ariko n'ubundi birangiye dupfuye twese yeah yakomeretse yarabibonye wakomerekejwe ntacyo bimbwiye 我们要按时送回校。 gende mu nzira zacu nita tutayikereza 大家准备出发。 mwitegure tugende 这是 yego yeah 出发！ reka tugende
be hakuno ze 楚玉那边已经安排， hakuno 一切妥当。 cyuyu byose bimeze neza nugiye ikibazo nyakubahwa 那就好， byiza noneho 那就安排今日出。 yenda waranje urugendo rw'uyu munsi yego 等等， porampora buretse gato 我今日出府，运送消食， ngiye gutanga nitawe uyu munsi 你别 baza gutaha nijoro ubwo 一家人离开江南， ndende muve hano mu ibanga dore imipango yose ukuntu imeze 去吧。 komeza paraza kugenda aragaruka bwije bave hano mu ibanga ibintu byose babyimure yo 不知萧楼主 Tower Masters yawo 这是 bimeze bite 何呀？ 雷家主，请看。 genda urebe hariya 楼果然是言出必行，无往不 wa mugabo ushobora kuba ahagarara ku ijambo ryawe 托运消食几番被抢， nita yanjye yibwe uyu munsi 万事交货， snow tower ashobora kuba ariyo yagereye muri byose 一言惊。 yewe Tower Masters yawe hari icyo wandusha kugira ngo umenye nimba hari ikibazo cyabaye 把箱子打开吧。 mufungura amabox we bafungura box muze kureba sekamo 小楼主，这是要做什么？ ziyawo Thomas turavuga ibiki ibi niki 严格按照雷家主给的秘方， abasore banjye hari gun powder batwaye 这些火药 ndakeka 应该分。 gun powder rero 今日 zimeze nk'izo ujya ukora 主和雷大公子都在，不知 n'umwana mukuru wawe mushobora kuba mwaje hano kugira ngo mumenye nimba kuko ari byo 火药的威力。 kugira ngo urebe imbaraga zazo 是便是， sawa 雷家给你的秘方是假的不成？ urakeka dufite izindi metode zo gukoresha se tutababwiye 这是 uburyo babaye bwari ubwa feke 夜已深，如果一事动静太大， ese bibaye atari byo 雷家主不必担心， ubwoba yuko rero 不 ibyo uvuga ntabwo ari byo ibyo nabahaye ho izi babahaye sasa wibuke Jing maneko wacu wa mukobwa yabwiye Tower Master ambwa ati uburyo bagwaye gukora gun powder n'ubwa fake ntabwo ari byo hana ise mugaragaza ati uburyo wamaye gukora gun powder n'ubwa fake aranazituritsa amwereka ko nta n'umutari uzaturitsa na mbese banze 雷家主 sizana kwica n'umuntu Master rero we 的威力 urabona imbaraga gun powder ifite 是那批火药 yose tandukanye n'iyakoreshwe muri Sandifari yari kanga 禀楼主， Tower Master 里 iyi gun powder 不及沉沙谷爆炸时的一半。 habe ni kimwe cya kabiri cyaturikiye muri Sand Valley yari kanga 青姑娘， Xiao Yiqing yari garagaje yaje mu ishusho ya nyaye Master yari yamuketse Lei yari yamuketse 还看不出来吗？ mwana wanjye ntubibona 她是血魔之女， uyu ni umukobwa wa Blood Demon bamwita Shu Jinglong 朱 Jinglong 眼所见，这火药的威力明显， iyi gun powder ubwawe warivuye ngo ni imbaraga 给出的秘方是假的， ubwo rero ibanga wampaye ari rya fake reka twumvikane deal 绝不会交到雷家主。 ibyawe ndabigusubiza umpe nawe ibyo rekera kurwana umpe nawe ibanga ryo gukora gun powder iremereye filimira bakiraho Minister Zia yari maruke n'ingabo z'ibwami ho haraka minister 谢了。 Mr. Zia 这是要造反吗？ uri murigomeka 雷家主 Nikolai we 败敌，私通卖国， wakoranye n'abanzi 免 umugambanyi agomba guhanwa 特来抓 fata abanyabyaha 将其 ari gufata abanyabyaha tubajyane mu butabera 将雷震天及其长子押回雷府，严加看管。 谢了。 buri muntu wese n'inyubako y'umuryango w'abaleyi mucakaze 什么通敌？ ubugambanyi 你有什么证据？ ufite ibimenyetso se 你们凭什么无中生有？胡乱！ iyi ni inkuru yahimbwe 以假的秘方欺瞒听选牢， reka reka papa wamutuburiye 还有什么通敌叛国？ gute byaba ari ubugambanyi wenda n'icyo ariko si ubugambanyi kobwa vayo 便可作为呈堂证。 aka ni ibimenyetso bigaragaza ko rwose ari ubugambanyi
雷公子可是忘了，你为了 uribagiwe koko 玉石套球，偷出了雷家主kaka kana ari wagatanze urimo atabara umwana w'umukobwa 境外交就是罪有。 aka ni ak'abanyamahanga urabivuga iki byo papa buri icyo avuga papa buri icyo avuga 姐，如果此骄子真的是来自境 ese nimba ari ak'abanyamahanga 证明这 bigaragaza ate ko kavuye iwacu 家呢， ninjye gukorana n'abanyamahanga gusa 万万不可听信。这魔女 ndakwinginze aba bantu wibizera 啊， aka kagore kabishaho n'uyu mugabo ari mukuri koko 月老前往雷府一趟， Mr. Zen ndakwinginze 证据 suzuma neza 就在雷。 n'ibinaba ngombwa turajya no mu nyubako muri safe yawe y'ibanga naho turasanga ibindi bimenyetso sawa 啊， aha 我雷震天行得正坐的， nta yakosa nishinja wana 官府大 genda iwanjye ndareka gavana 这样，还能 na leta bagende basuzume 我们雷家 cyangwa se ndeke leta y'ubwayo yikorera akazi kayo nyine nk'uko bisanzwe bitwaye iki se afite confidence barakwereka mu rugo hari ubabwinga agomba kwimuka mu ijoro rwagati agomba kugenda abantu babiri hano nibo bazi ibanga ry'aha hantu uyu mugabo na muzehe bana babo nta n'ibanga bazi ryo kwinjira hano ho yaraje arafungura kimara gufungura karo yumvisha caho fanya inkota mufatiraho ni uhanga cyane ho tugaruka ku nyubako tayari government yaramanutse ibintu ni mparampura nabijyanye mu mutuje wabyo uko bituje niko ntuje filime iraha kantu ku kandi uyu nguyu bari bamuhaye ibituga ariko bituga yariye nawe arebye nabi yamukuraho kandi bitugira rekodingwa 主所说的证据 ibimenyetso wavuze biri hehe 处， kiraho uhanga vayo 楼主， tawa master bivuze ngo birateguye 谢老， 请 Mr. Zie mukomeze ndani mugende mujye kureba ibimenyetso pora yarikanza hano bahita baguca umutwe direct wakora ibindi byaha bitandukanye ariko ibijyanye no kugambana igihugu n'urundi rwego bari bamuzeretse mutambuke turaza kuba dutegereje hanze mwebwe mugende 是大人。 mugumaho namwe ishya yafite ubwoba yariye kabituga ngo azakinga ikibaba yinjira ndani umwanya w'ibanga iyi ni episode ya 15 muri Snow Tower kugera hano tangiye no kugira ubwoba tangiye kwikanga arasomorura arasoma hari page yaciye 谢老不会是想替雷家销毁罪证吧？ murangiza ibimenyetso se ko wakoranye n'umuryango w'abarenyi hari uwaje birimira mukobwa we Bing Yu 又或是 ahari 毁自己与雷？ cyangwa urimo uragerageza kwangiza ibimenyetso bigaragaza ko hari ahantu uhure n'Ilagani powder 哎呀， uravuga ibiki 这些账本方才我已一一查 izo 验， account book nazisuzumye 记录与谢家相关的账目有 harimo rwose ibitabo birenga 10 bigaragaza ko wakoranye nabo 好处。 wakiriye akantu ka bituga Bing Yu 这些 ibi ngibi 或是官府 ni akari kode ka business 咱们生意往来的继续。 hagati ya leta n'umuryango w'abareyi 那些 urumva 我知道， none se nimba uko bimeze
ibyo bitabo 多雷家私通外敌的证据。 si birimo ubugambanyi harimo rekodi z'ubugambanyi umuryango w'abareyi wakoranye n'abanzi 境外骄子， reba inyuma aho ngaho harimo na bimwe mu bigaragaza ko hari kodi z'abanyamahanga nazo zakozwe tayari z'amapuro ho yarikanze 雷震天， 雷震天 此事非同小可。 iki nicyo kibazo nyine 谢老以为圣上 iki ni ikibazo gikomeye cyane ibi ngibi umwami niwe ubyikoramo iperereza wenyine 其罪， nubihishira 难道谢老不 ibihano urabizi neza 恐怕仅凭你一人， umuryango wose w'abaziye nawe uraza kubigenderamo 全都得赔上性命。 uragira ngo umuryango wose ushiye kubera wowe barikanga papa yarikanze 想到雷震天 ute nari kumenya ko 敢勾结外 Eisenstein akorana n'abanzi 国事， nari kubibwirwa n'iki sasa papa nawe yagiye mu kibazo yakireka bituga kugira ngo abahinzi batambuka bajye kwikorera business zabo ariko ntabwo yarazi ko business bakora arizo kugambanira umwami umwami bamuha 下的情 gun powder za fake abandi bagatwara 已经是 puderi nzima 没落了。 zinakomeye cyane Yes. ari umwana bimugaragarije ko 不妨这样， izo bamuhaye ibanga babaye bakoresha aho irya fake ubu nabati mwuka byarwe nkeneye imbabazi 从未知道此事。 ndasaba yirengagize mbese bimere nkaho nta kintu twabonye wa mwana we kubw'umuryango wose w'abaziye 天雪楼绝对不会对 nawe utawa ntago yakwihangana kubona rwose ibintu biba 谢老当初盖棺之时，可曾想过自己女儿的生死？ ntago wakabaye rwose wita ku buzima bwo kubaho urinda icyubahiro cyawe kuruta uko wakwita ku buzima bw'umukobwa wawe uri mu byago bikomeye cyane 居民重于一切， none uracyakeka ko urenze hejuru ya byose se icyubahiro cyawe nicyo ugiye gushyira imbere 知道， yewe cyakoze byo nibyo uvuga nibyo nyuma y'imyaka yose 还是没有原谅你。 ntago wanyibagiwe uwundi we wa mwana we nita ku cyubahiro cyane kurusha ibindi bintu byose 可是冰玉，你想过没有？你不能为 ariko wigeze ukeka ko Bing Yu 送命吧？ nari kureka mama wawe koko 3年了， akamenya ko ibyo byose biba akiri imyaka 3娘是食不下咽，夜不能寐 mama，we ntarya ntanasinzira 如今已是长 azi ko wapfuye 3月有余， ubu tuvugana 真让你娘在此遭受折磨吧！ nanjye iyo nkubonye gutya ndababara mwana biramurya 若眼下还有一条生路可走， nimba ari uko bimeze se 我可还是宁保生命。 uzahitamo icyubahiro cyawe kurusha umuryango wawe ra 啊， nimba uzi ko kuba ntari mu rugo ari ikibazo urahitamo icyubahiro cyawe kurusha umuryango wawe ko bwanjye w'igikundiro 你说什么？ ibi byose nibikemuka 做什么？啊， nzakora ibyo uvuga byose 你的 nzakumvira mwana wanjye 圣上主动请罪， emera ibyaha ugenda ubwira umwami ko wagambanye wakoze ibi byose na gun powder zitemewe n'amategeko 你之罪已然坐实， wenda icyaha kirabaho Yo, sure. ariko ubugambanyi bw'igihugu ntabwo buraba 一一坦白。 wenda ushobora guhanwa mu bundi buryo ariko ntabwo uri bwicwe bwahazaza umuryango wose mvuga ukuri yego 若你愿意， unuvuga ukuri 秘方便由你亲自上交圣上。 ugomba guhita witarura umuryango w'abareyi 若是万一 ukawugaragaza nyine ko birangiye 你当初收了雷家的贿赂， nimba waremera kabituga kavuye ku muryango w'abareyi emera ku kabituga wafashe uhanwe biri aho ngaho ariko ntukatwe umutwe nk'umugambanyi sawa mwana yamugira inama 女儿， mwana wanjye 爹已经老了， ndashaje 难道 ese ushaka 你想这一辈子 urifuza ko 都不原谅爹吗？ waba ubuzima bwawe bwose unyanga mwana ararira ntacyo yamusubije arikomereza aramubwira ati genda wicuze uvuge ko wafashe kabituga ariko utafatanyije n'umwanzi mu maboko kugira ngo umugambanire igihugu ibihano barabigabanya utanga umuryango w'abareyi bivuze ngo Lei family yose irarimbuka 会啊！ uzi ati ndabyicuza I regret it ndabyicuza ikomeye yavuyeyo yeah abangaba baraha ibintu byagezemo no ku rwego rw'igihugu ibintu byageze ku rwego rw'igihugu biba bikomeye cyane Tower Masters yawe 即日起， uhereye uyu munsi 雷家名下商会
据所有的byose maje kubona ko 有官府 byakozwe n'umuryango w'Abalei 加上下人 ibwembere imbere leta 允许， ko ntawe muri n'ibikorwa by'Abalei family bakoze ndemera ko nakoze ikibi cyane nkemera kabitugana hawe ariko ntago nigize nkora umukuna n'Abalei kugira ngo turwane 果然是心， ubwa Blood Demon burya ni igitangaza pe 可这血威乃不祥之剑， gusa ariko nawe urabizi neza ko iyo nkota ya Rose Sword 应回你的身上。 ubundi byose izakugarukira sha 话倒是 uyifite wese barakasiriwe 敌国以火药为祸江山， wakoranye n'abanzi kugira ngo Yeah. ugambane igihugu ba gunpowder ikomeye cyane 何故会无？ uzi ingaruka zo kugambana none kuki umukobwa azakomereka umukobwa ahuriye n'ibi byose madamu Jinga azabisafaringiramo gute warebye ibikureba ukareka kureba iby'abandi nuko kagenze yari episode 15 ka Snow Tower ndabakunda cyane na Libera Great dukomeze n'akazode ka 16